Michaelor, Tome, Ray, Arish. Tom, Egg, Brathnu an Colún sin le Ivra Hain hús an seo, agus Ivra Hain trasna an seo, agus cílíonn sé sin go bhfuil Ivra Hain ag dul sa bharna seo. Tá an bosca sin gan Ivra seacht freisin, agus Ivra a chathair, agus Ivra a cúig, agus Ivra sé. Cad faoin bhosca sin níl Ivra hain, níl Ivra trí, níl Ivra a chathair, ach feicim spás a haid Ivra chathair mar tá Ivra chathair hús an seo agus trasna an seo. Agus mar sin de, therefore, chuirfí mé Ivra chathair sa bharna seo. Tá Ivra ní sa bhosca seo hana, agus sa bhosca seo, agus sa bhosca seo, agus sa bhosca seo. Tá Ivra ní ar iarú an seo. Bé Ivra ní ag dul, bhí mé chun rá an seo nó an seo, ach feicim Ivra ní híos an seo, agus cílíonn sé sin go mbeidh Ivra ní ag dul an seo. Níl chorus láidir agam. I don't have a very strong system for how I make a start with these puzzles. Just kind of feicim thar timpeall. I just look around and see if anything is on fraban ein rud amach. Does anything jump out? So, tusníam gan chorus. I start without a system. Ach muna obrion sé sin amach. That doesn't work out. By I will have to cúpla rialacha a úsáid. Have to use a couple of rules or smuoinmh. Ein, do, trí, chathair, tá Ivra cúig híos an seo sa bhosca sa leor. So chuirfí mé Ivra cúig an seo agus Ivra a trí an sin. Ach mar dúirt mé hana sé an rud is tábhachtach. Buin tainmh as an Puzal nó an cluiche. Buin tainmh as de cuireadh ama. An cuireadh ama is far leat. Your favorite pastime. Cuireadh ama. Your favorite hobby, your favorite pastime. Do, trí, chathair, cúig.
Tá ibre sé tá aspa ibre sé tá cúpla bosca gan éon ibre sé ach feicim spás le haith ibre sé mar tá ibre hocht hús sa líana seo cílíonn sé sin go bhfuil ibre sé ag dul an seo agus cad atá fágtha anois ba ibre sé ag dul idir na beirt acu 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 nó 5 an seo agus cílíonn sé sin caithfear 1 2 3 ibre sé dul an seo mar tá ibre sé hús an seo agus chuireann sé sin ibre sé híos an seo 1 2 agus fágann sé ibre 3 agus cílíonn sé sin go ibre 3 ag dul an sin 1 2 3 4 5 6 7 8 ní 1 2 3 4 5 so ibre 5 agus ibre 5 so a sé a 7 agus a sé there are a couple of words for playing in Irish. So if you were referring to cluichí mar sin, games like this, you might say ag immert. 1 2 3 if you were playing football, you'd say bé mé ag immert pell a nocht. I'm going to be playing football this evening. Ag immert pella. Ag immert pell or cluiche pella, a game of football. Cluiche pella. Cluiche is the word for a game or a match. The word for that we'd associate with how children play is egsugru. Egsugru. 1 2 3 4 5 6 7 8 and then the word for playing music is ag cainte. Ag cainte ceol. 1 2 3 or ag cainte irish ceol. Playing on a musical instrument. 1 2 3 4 5 so I láthair at this exact moment 1 2 3 an bhfuil mé ag immert no an bhfuil mé ag sugru. Would you describe this as a game or just a bit of fun playfulness? Brahan sé. All depends.
1, 2, 3, 4 agus bhágann sé spás an sin le haigh ibre a dó ceapan. So ibre a dó ag dul an seo. 1, 2, 3. And slightly confusingly in Irish, the word sport doesn't actually always necessarily refer to sport as in competitive sport. It is a word you can use for we had fun. Bhí crack a going, bhí sport a going. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agus bhágann sé barna an bhain le haigh ibre a 7 ceapan. Bhí ibre 7 ar iarraidh sa líne seo. Bhí ibre 7 ar iarraidh sa bhosca sa lár. Agus bhí ibre 7 ar iarraidh sa chailliúin sin. Bhí an sport a gom inniu.